باب 253 كرياد الصالحين درس 2. وعن جابر يتام جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ما لما حضرت أحد ثم دغري أحد هيوتنو تاني أبي بن الندم من الليل جم فقال ما أراني مي آللا إلا مقتولا سوناكم مي ورويتيدو في أول ما يقتل جيابه بن أدتي ورد من أصحاب النبي أصحاب بن الله صلى الله عليه وسلم كجهاد سيهام ما نامي فامي وندكم أدويتيدو صحيح دينade وإني من لا أترك من أتشابا أدي باوان أعز علي كبري تدودي أمين كديما ما ناكم بري هتين دفيمو كبري مادة فالر ديما أبيتاو غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم سونا ومكين لا نكين كين دون أوران تجول لكو هاني كون كلا كوني كون kono si wonki ne laado kin feƴƴimi mara ɓurma haray faamu yo ɓiɗɗo an wa inna alayya andu hino fawilan daynan ñamande fakkuti haray yoɓanande haray musidɓe julɓe ko yotton kon hitogol no joltiti ha feƴƴiti ko sabu ko tawi kon on acca hakke en débrouilloto nanen ɗo ko fiwata mi ɓittuɓe mi luydi ɓen ka nder galle ga hewtereji boyi hino arde e muɗum fiwata mi ɓittimɓe ɗen andi kadi laaɗo no maaki la dorara wala dirara lorrugol ala lorritagol lorrugol ala lorregol ala ko ɗum yotton simi joltina hitongo no yaafoto e baba makko innimo wastawsi wasiyo bi akhawatika musidɓe maɗa ɓen hayran ko moƴƴi ɓe mana wurude miñira maɓe no laɓira yandi baba mi torkima ɗum fasbahana min weeti min waali ha weeti fakana awwala gatilin wallahi o woni adaɗo warede o yii kamɓe Allah feññinanayi ɓe piiji ɗi hewtaali Allah feññinanayi ɓe piiji wirniiɗi hara wona ndaaro ɓe yehi wona njileyagal ɓe golliri ayi wa daffantu ma'ahu mi surridi e makko akhara goɗɗo goo fii kaburi ka kaburu makko ɗon mbimana min surridi ɗiɗo ka kaburu baba summa lam tatib nafsi kono wonki ankin waalaki an atruka hunde mi accitatamo ma akhara wondude o yaha e kaburu gooto fastakhrajtuhu mi irti baba baada 6 ashurin ɓaawo lebbi 6 ila baba makko wattina lebbi 6 ko ɓe ɗiɗo wattindina e kaburu kono ɓernde anden waalaki ko tawi kon kamɓe ɗiɗo ndika kaburu ɗon mi irtimo fa ida huwa tawi kanko baba ka yawmi wada'tuhu himo wayi wa ñalande nde mi wallinnomo ka nder kaburu himo wayi ɓanndu makko ndun sansali wano ñande mi surrimo o wayra sona tun udunihi nuru makko ndun wayra udunihi sona nuru ndun ko ndun ɗum tun tawi goɗɗum waɗi ndu ko ndun ɗum tun sansi allahu akbar fa ja'altuhu mi wallinimo fi qabrin e nder kabru ala hidatin e dow ɓe mana wajjo ɓe mana kanko tulle koye mi surrimo e kabru rawahu al-Bukhari allahu akbar وعن أنس يتام أنس رضي الله عنه رجلين وندن وربيد من أصحاب النبي من رسالة بين النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيالتنا من عند النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة نجم مظلمة نئر ومعهما تين وند مثل المصباحين يرو لامبو جديد بين أيديهما هنا كنا مأبه فلما افترقا بعد سرتي صار يادي مع كل واحد wondude gooto kala min huma e maɓɓe wahidun goɗɗo ɓe mana tawi ko watawa lampuji ɗiɗi no hakkude maɓɓe ɓaɓe seedi lampu kala jukki goɗɗo e maɓɓe hatta ata ahlahu ha on tigui ari hewtiti ka ɓe muri mum rawahu al-Bukhari min towɗin immorde e laawi kon ɗum famuɗa ɗi lampuji ɗo hara wona ko malaika ɓen ƴetti torsuji hino ɗowti ɓe hino torsana ɓe musidɗo julɗo kon ɗum famuɗa ɗi lampuji hara wona ɗum ko malaika ɓe ƴetti torsuji no torsana ɓe wa fi ba'diha woni yoga e filleji ɗin anna rajulayni wonnane wonɓe ɓen ɗiɗo ko hombo ko Usayd ibn al-Hudayr wa Abbad ibn Bishr radiyallahu anhuma yalla ɓele ɓe ƴetti e fillay wo ko ɓeɗo sahabaɓe ɗiɗo wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala yub'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah imminno 10 rahtin yimɓe 10 makko baɓe 10 hooreɓe 10 aynan sariyatan e imminande tigi tigire wa ammara alayhim o ammini e hoore maɓɓe Asima bun Sabiti al ansariyi radiallahu anhu
فانطلقوا به حتى إذا كانوا ها بلاتيك بالهدأة ender nde buure wi'etende ndi bayna usfana wa makkata ɗum ko hakkunde usfana e makka dukiru li hayyin e min hudayl ɓe jantana fi ca'um e nder nde ɗo saare wi'etende e nder ngol ɗo gorol wi'etengol husayl ɓe jantana fi ca'um yuqalu lahum kun ca'um hino wi'aneɓe banu lihyan fanafaru lahum awa fanafaru lahum ɓe imminani ɓen ɗon bi qaribin ka ɓatti min mi'ati rajulin immorde worɓe 100 ramin fampotoɓe faqtassu atharahum ɓe yotti ɓaawo maɓɓe batteji maɓɓe falamma ahassa bihim tumande amiru maɓɓe on su'i fiiɓe ɓaawo makko tumande su'uno fiiɓe asim waɗaɗo amiru on wa sahabuhu e ɗimmol makko ɓen raja'u ɓeari ɓe suuɗi takki ila mawdi'in e nokkure fa ahata bihimul qawm ɓe yimɓe ari huuɓi ɓe ɗon maaɓi ɓe ɗon fa qal ɓe inzilu jippe fa ato bi aydikum jonno juuɗe mon ɗen ko ɗum woni randon hoore mon legoy waɗon olame walakumul ahad harayno wodani on ahadi e jungo amin wal mithaqu e ahadi wonde Allah naqtulu min warata min kun moɗon ahadan hay goto fa qala asim bun sabiti o wi ayyuhal qawm kono yimɓe ɗimmo makko ɓen woni wolande amma min fala unzilu mi jippota ko mi respectata ala dimmati kafirin ahadi kefero fes allahumma ya Allah akhbir anna nabiyyaka humpitan men annabajo maɗa on ɗum sallallahu alayhi wa sallam faramawhum ɓe fampodi e maɓɓe ɓe piiridi e maɓɓe bin nabli dagaje faqatalu ɓe wari asim amiru on wa nazala ilayhim e jippaniɓe jaɓi ko ɓe wi'i kon respecti salasatu nafarin yimɓe tato e maɓɓe bimana ko ɓe sappo goto ma yi tato jaɓi condition ji ɗi heferɓe ɓe wi ɓen woni nayo alal ahadi e dow ahudugol wal mithaqi ahudugol minhum no jeeya ɓen tato Khubayb wa Zayd buni Gasna wa rajulun akharun e gorko go'o mo ɓe dal inde mum falamma stamkanu tumande ɓe ñiiɓinno minhum e ɓen ɗon atlaqu ɓe acciti awtara qisiyihim ko ɗum woni kaɓɓi dagaje maɓɓe ɗen farabatuhum ɓe biha ɓe haɓɓiri ɓe dagaje maɓɓe ɗen kamɓe tato jaɓuɓe respectude ɓen jippo tawta ahadi heferaɓe ɓen condition ji maɓɓe ɗin ɓe firti ɓoggi dagaje maɓɓe ɗen ɓe haɓɓiri ɓe ɗum qala rajulu salisu gorko tatabon inni hada awwalul ghadr ɗum ɗo ko premier janfa ko janfiɗon min ni en haldi on waɗata men goɗɗum gogo ko haɓɓuɗon men ɗo woni premier janfa wallahi la ashabukum mi wondata e mum inna li no woɗani lam bi haula e ɓeyɗo uswatan ñentinande yuridu qatla bi mana himo faala warede legoy fa jarruhu ɓe pooɗi mo wa alajuhu ɓe takkoy mo fa aba o sali an yasbahahum nde o tawtata ɓeeɗa fa qataluhu ɓe wari mo fantalaqu bi Khubaybin ɓe yaade Khubaybu kañum wa Zayd buni Gasna e ɓeyɗo ɗiɗo andi hedditiɓɓen fof warama jeetatoɓen hatta ba'uhuma ɓe yaade maɓɓe ha ɓe yeeytoyɓe ɓe makkata ba'da waqtin badrin ɓaawo gere badiri on feƴƴude ɓe yeeytoyɓe andi ɓe janfike ka andi ɗo ko ɓe jaɓali ɓen ukkade e hadi heferaɓɓen wara ko ɓen ɗon gañi fabta banul harisi bun amir bun nawfil bun abdi manafin Khubayban o ɗo wiyeteɗo harisi bun amir o wiyeteɗo ni on ɗon soodi Khubayb wa kana laati Khubayb huwa qatala al haris kon woni ko wari haris baba makko yawma badri ñande gere badri falabita Khubayb ñiiɓi indam jungo maɓɓe ɗon asiran ko o nangaɗo hatta ajma'u ha ɓe fottanayi honɗum ala qatlihi wartol mo fasta'ara min ba'di banatil haris luɓi yoga e ɓiɓɓe harisi ɓen Musa
yastahiddu biha Musa bi mana laɓarki yastahiddu biha himo welnaki fa aratuhu ki weɓite makko fa daraja bunayullaha dogi ɓiɗɗo makko waya ghafilatun tawi mo welsidi hatta ataw ha waymo fa wajadatu o tawi mo majlisahu ka jonde makko fakhidihi ala fakhidihi kawre busa makko wal Musa bi yadihi laɓarki kingina ka jungo makko fa fazi'at o ɗinƴi fazi'atan ɗenñande arafaha Khubayb faminde fa qala wi atakhshayna e a hulay an aqtulawde mi warata mo ma kuntu mi wonali li yaf'ala dhalika a hulta mi warumo mi watta ɗum mi wonali miɗo waɗa ɗum qalateni wallahi mi wondiri Allah ma ra'aytu mi yaali asiran nangaɗo hayran ɓurɗo moƴƴude min Khubayb o ta waro o fa wallahi laqad wajadtuhu gonɗi mi tawimo yawman ñande go yakulu mo ñama qitfan kuntoy min inibin immorde inabu fi yadi ka jungo makko way nawtay kanko la Musa kun ko haɓɓiraɗo bil hadidi jande oma ɓe makkata ala makka min samaratin immorde dimɗe fa kanat o laati taqulu mo wa innahu ɗum ɗo wallahi ko mi ko himo ñama o inabu ɗo ɗum ɗo la rizqun ko arsike razaqahu llahu Khubayban mo Allah arsiki Khubayb lamma kharaju bi baɓe yaltude makko min alharami ka hurum liyaqtulu fi yoɓe warumo fil hilli ka hilli qala lam Khubayb innani ɓe da'uni akkelam usalli rakatayn mi juula darɗe ɗiɗi fataraku ɓe accitimo faraka rakatayn o juuli darɗe ɗiɗi faqala inni wallahi lawla an tahasabu sonano fi woton sikku annama bi jasa'un ko sabu ko kulol woni e an ko ɗum waɗi simmiɗo juulude tawno naafi ton sikku ɗum lazittu mi ɓeydayno juulugol Allah may Allah ahsuhim kontuɓe kamɓe on ɓe lan watte ɗum adadan e kontugol waqtulhum waraɓe bidadan e halkugol wala to ɓe qara calmina maɓɓe hadan hay e goto ɗon andi o qissa ɗo kadi kanko Khubayb ɗum kadi no kaswar min hayati sahaba ko toon ɓuuri yajude ko toon ɓuuri laaɓude kowoni toon ɓe wowlali ko honno nangira ɓeyni tun o nangama ɓawo kere Badri ɓe wowlali no nangira donc so yuɓɓidiri o hadise ɗo yo qissa toon on famay warede Khubayb on kono ko honɗum addi warede Khubayb on ka qissa ɗo est ce que ko fi haala yurmingol e andugol qissa sahabaɓe no warira wona ɗum ko sabu ko oɗa inni kon o yiri Khubayb ñamete ka sahara tawi dimɗe leɗɗe hunde ala maddi e nder makka nden ñande kanko tigi ko kefero kono irriti ko arsike mo Allah arsike moni mana ko on karama ko on teddungal garan yagal excellence ko heɓi ɗon kanko Khubayb ko ɗum addi o qissa mi anda so faami mahi wa qala wi falastu mi wonali ubali miɗo haccite hina utalu tuma nde mi warete musliman komi julɗo min komi julɗo komi warete ɗon mi hajaka ɗum ala ayi jambin e kala bange kana lillahi lataniɗo Allah masra'i maydi anno mi mayirtano madama komi julɗo mi tefa mi wola ɗi konngol e nder ko ɓe waratano ko wa dalika ɗum ɗo fi datil ilah woni fi Allah wayne sasi mo yiɗi yubari ko waɗa barke ala awsali silwin o mazza'in e hoore ɗeɗo tere wa kana laati Khubayb huwa sanna li kulli muslim ko kanko waɗani sunna kala julɗo ɓutila waraɗo e sobran e muññitorgol asulata julde nden ko kanko sunnini on sunna kala wareteɗo inni accemi juulataho ko sunna Khubayb mo sunnini noon wa akhbar humpiti yani wonde annabajo ashabahu sahabaɓe makko ɓen e nelaɗo Allah on humpiti sahabaɓe makko ɓen yawma usibu khabrahum ñande ɓe heeɓi o habar maɓɓe ɗo wa ba'atha nasum yimɓe goo immi min Quraysh immorde Quraysh kanko ɓen ila Asim ɓe yi ka Asim bol sabit hina huddisu tuma nde ɓe yewta annahu kanko kutila o warama an yu'tu bi shay'in minhu e ɓe addoyta teral goo e makko yuraf ko ɓe wawata anditirde way kono woniri wa kana laati ɓatala rajulan o warino gorko goo min o zamani immorde tedduɓe maɓɓe kamɓe Quraysh ɓe haldinoyo ɓe yaw ɓe ɗaɓɓita fure makko on ɓe heɓa ays ko teral gotal ko ɓe anditira mo fa ba'atha Allah on imminani li Asim mithla zullati sifa niwre min addabri niwre duulere niɓɓutunde
fahamatunde rundimo min rusulihim e ilaka ɓe neli fi makko ɗon falam yaqdiru ɓe wawali ɓe heɓali feere an yaɗotawu nde ɓe taƴata min e makko shay'an hay e hunde rawahu al-Bukhari ko imam Bukhari ko filli hadis on ko sor min hayati sahaba ko ɓe inni ko wonde manna ko ñaaki Allah immini e ko ndiyan Allah immini e makko yoolimo ñallal ngal peetu ko ñaaki o addi e maɓɓe ɓe haɓɓi to ɓe hendo to fure on ñaaki ɗin fiɗa ɓe raɗo ɓenni ɓe accu ha jemma ɓe aranamo ara ñaaki mara doole jemma Allah ka niɓɓata ɗon kanko kadi o saƴini ndiyan ɗuɗuɗan yooli fuɗe on naɓe few ɓe yiyali ɓe andali ka yaari ɗum ɗo fof ko karama mo ɓe wondi rawal Bukhari ko imam Bukhari on ko filli hadisi on e ɓe firan nden qaalu wigol maɗo hada atu burure mawdi ɗum ko nokkure wiyete hada wonde hakkude Makka e nden nokkure wonde takko ɗon ɗin ɗiɓe yewti dow toon wa zullatu ko wiyete nde niwre as-sahaba ko duulere waddabru ko wiyete dabru an-nahal ko ñaaki wala ko ñaaki tawiɗen dow to wonde man Allah tabaraka wa ta'ala e imminanimo kanko asimi duulere e ñaaki ɗin ko ñalorma duule ɗen ko ari kon saaji ko jemma o gawlu wigol makko kanko Hubaybu tulhum warɓe bidadan e halkugol be kasbil ba'i sabu ko ba on waɗa kon pocci Allah ko fataha no selli ka o waɗe kadi dow inne badadan faman kasara kala waɗɗo masal ngal ley qala inni huwa ɗum jam'u biddatin bi mana ko jam'u bidda bi kasril ba'i sabu ko ba on to masira kon ley wa huwa nasib ko ɗum woni fempugol ɓe halka wa manahu firumo ugutulum ko warɓe hisosan e halkugol mon kasimatan e sendindigal li kulli wahidin goto kala min maɓɓe nasibum geɓal mum ngal waruɓe geɓe senditaɓe hakkude maɓɓe o man fata kala waɗɗo poccal ka ba ɗala ini mana firumo mutafarriqina hay warɓe koɓe sertuɓe fil qatli e nder wargo ngon wahidan ba'da wahidan wariraɓe goto min attabdidi immorde e halke gol o fil baabi woni e ngal dambugal hadiseje kasiratum ɗuuɗuɗe sahihatun selluɗe sabakata tawnoɗe feƴƴino fi mawdi'iha e pilasihi mum min hadal kitabe e nder nde ɗo deftere min ha hino e ɗen hadiseje hollayɗe karama ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo hadisi hulam hadis kun ɗo pay kon Allah jogum kana laati ko yatir rahiban araynoga karama ko jon wa sahira e kambilejo o wa min ha hino e muɗum kadi hadisu hadis jurayji on ɗum ɗo fof on anditi ɗum ɗo fof ko feƴƴuno ɗen fimo ko hadisu ashabul ghar e hadise yimɓe fammere nden alladina ɓe atbaqat alayhim sahratu ɓe fetere nden e udduno ɗum ka nder fammere wa hadisu rajuli e hadisa gorko alladi on soni sawtan nannoɗo hito fi sahabi ka duule yaqulu hito ngo hino inna isqi hadigati fulan yahu yarna sarden kaari on wa gayru dalika e issaji wuy tawɗo wona ɗiɗo wa dalailu dalilaji ni fil babi arriɗi e ngal dambugal kathiratun hino ɗuuɗi mashwara muhuratun ko hino lolli wa billahi tawfiq ko Allah on hawrindinowo yo Allah hawrindi e sawaba nafo en aduna e lahara amin wa an ibn umar radiallahu anhuma qala wi ma sami'tu min nanali umaru ben an radiallahu anhu ha hande yaqulu li shay'in himo wiyana goɗɗum atto ha hande mi nanali baba no inna ha hande goɗɗum wonde inni min la zunnuhu kada min nde miɗo sikki hunde kaari ko ni ha hande mi nanali baba no maka ɗum illa kana sowna nden hunde tuma humpita feeñi wo nde laatoto kama yazunnu wano kanko baba o makiri noon himo sikkiri wallahi rawahu al-Bukhari ko imam Bukhari on ko filli hadise on haray ko ɗon darsu meɗen darsude on lanni e nder kañum dambugal e babu 253 on haray noon ko yewtireji mettuɗi fimi ƴeeɓo hino metti fi kala ko famoɗon toon rewte musidɓe julɓe kala ko on famali e aray ɗon wawi lan noddutude somi wawa on famintinde ɓuuri ɗo mi famintinayi on ɓuuri ɗo sona ɗum mi tindinayi on ka daroy toon wallahu a'lam wa